Kolulu kuhlanganisa ubrand ne-rap namangeke kushuni phambili. Molo bahlobo nimukeleli igama lami ngikudawuda waphula makhona kodwa nokuxhumana Instagram ngicela ungilandele @king_langabe bafowethu abalandeli basareke bebambunga ezansi ngemuva kokubonakala ke kukaMdumazi edumela kunjoko yehobosho ohlelweni obekade ke lidlala bukhoma ku YouTube channel lapha ke igezani media labacika beminyoko kulolu hlelo bezoxoxa ngohambo lwabo umculeni nezinkinga abake babhekene nazo phambeleni ngemuva kokuphuma kwepost lapho ke kuvele ukuthi ke labaculi bazobe beyindawonye kushiya abaningi bezibuzo ukuthi ke kazi iyozala nkomone njengoba veleke labaculi bengezwana inhlobo Umdumazi obebonakala ke sengathi udlela phela kamanzi amphunjwana obonakala okokuqala ke ufuna lapho ukuhlasela kunjoko ngoba ke mbize lapha ngomadlebe vele nisifika la eqala ukungicasula khona ubi kahle nje masisayikhuluma kahle sifika la nami ngicasula khona no madlebe mfana ngikukhulisile uyazi wena ukuthi ukhuliswe yimi lokho akufuna ukuthi sikudebate namhlanje usakhuluma nami usakhuluma nami noma mhlawumbe usakhuluma nami noma ungathula wena ungakhuluma kanjani vele uthule nje mfowethu thula ukuthi sisikahlahle mina ngiyashesha ngomcazuko yabo hayi mfowethu bana phela singahlangana ngomhlanje yabo umadlebo ba yini yazi ukuthi into ehlupha wesisi uzokuthinta okwesibili uvela wasukuma ke besabhekene ke nenkinga lapha ke ukuthatha izingcingo kwalamo lokho nogada kade ke lapha ke bekhona mhlambe akesixolise kakhulu ngalokho sithe kwenzeka njengamanje abalandeli bathenga emva kokwenza lesi sigameko bengasile kuyiqhinga elihle lokuthi ke bahlanganiswe yize noma ke umethuli wezitelo ephendule wathi ke inhloso lapha yokubahlanganisa bekunguba ke bathelelane ke lapha ke amanzi abanye abantu bebethi ke imibuzo bekade ngibuzwa lapha ke ibingakhombisa ukuthi ke kumele kuxolelwane kodwa ke ibiphehla ke lona lapha ke udlame ke mina ngani yakwethu ke ngizofisa ukwazi kuwena ukuthi ke lithini uvo lwakho ke kuthini ukuphawula wakho ke ngale interview yalamagciko kwazise egcinele ke sibabonile ke bexhawulane ngathi cha sebexolelene singazi ukuthi deep down ukuthi ngabe ngempela yini nami ngifisa ukwazi kuwena ku comment section ungakhohlwa ke ukucindezela like button ne subscribe button ungilandela ku Instagram @king_langabe from you somtakatanga ngithi ba senghembe.